Babethe m'allumer. Ya sure kana yasekasi namanje ya sure amapansula i-10,000 eli-1 leli lama-10,000 amapansula i-10,000 eli-1 leli lama-10,000 amapansula i-10,000 eli-1 leli lama-10,000 cela lithi awu yebo rep no dak bawulethile umlando cela lithi awu yebo rep no dak bawulethile umlando amapansula i-10,000 eli-1 leli lama-10,000 amapansula i-10,000 eli-1 leli lama-10,000 amapansula i-10,000 eli-1 leli lama-10,000 Lethi sekazina ngiyela ngesikele ngifana nodaki umuntu omnyama ngibize ngoDumelo ngawutshala kule mpatheni big gangster ame gangster ngerap ngiyakhila ngifana nophila kawo ngenelela yaseklasi nekwaito yabahlanyisa kula mabotha lezi zakudala vele mina ngikasi kwakhe kuthi bathini lana ziyakhipha gcwala ngemapansula la i-10,000 kule 2025 bebatshela ukuthi ngiyokile mangakhipha ishoti asif manje sengizwakele basazi gcwala ngami bebashota ngami lento nonke nizokuza ngesikuku ngithingi lo mcingo leqiniso shale repetitive intwana ngaphe Adidas leli ya corrupt ifanise ne Tupac Shakur yamapansula leli kwavela mina ngoba mnandi shoti